Hey loves, Samalo, Tishtale, welcome back to my channel. So the Tharing Ginyan tun dikharin lana. So I have just arrived at Tharing Dalila journey. Ani the Tharing sal haware, Samalo hakasang. Ani the Tharing gachi Gonda ani the Dalila ani amusitila lal hakar ki koshi thabga tuyai. So ani tharing gonda ki ani thagar ki koshi ti ani nga tharing video tundi chisone ani loya yi ani chamal lo nyo yi we rewa ye. See you.
그지? 해봐듯이 가는 거듯이.
Hello.